Исәнмесез, хәерле көн дуслар, авылдашлар, килгән кунаклар, илегә көнгә хәерле көн телик, шушы тантанада булганнар. Ипи белән каршы алу матур гадәт ул бездә. Шушы улы икмәктән авыз итегез сез дә. Bugün beyram, bugün tantana. Bizde bugün felçer-akушерлык punktu açıla. Yürekteki rahmet hislerin tapşırabız sizge jir aşa. Rahmet sizge, Reis Nurgali ulu. Bilgen için bizning barlıkna, siz tüzütken yakşı bina, siyindirir barlık halıkna. Rahmet barşağızga küm güç tutken, kızgan mişi yürek jılısın. Hakimiyet girgen ulu bulet, kuandırsın ulu kişisin. Hazır sizni Sabah Municipal Rayonu Başlığı Minnixanov Reis Nurgali yoluna veririz. Rahim etiniz. Hayırlı günler. Gitmeye beklemini bulgan. Kübrak olup ağız etiniz. Tırışkanlar bit. Mene bizim respublikamızda şu programma devam etti. Hem de mene bu oldu da yana bir barılıkka kildi. Bulgandan ilgilen körge yazsın. Şimdi bütün esen sağ bulağız. Öz vaxtına özünü tekşirip barığız. Evet. Tege maşinalar şulay bitindi. Porşun tırtıp çıqqandan soň dvitilini alıştırıp bolmaýany. Şonuň üçin öz vaxtında özüňizni qarağız, sizden qadrly bir ýok. Bütünisini de satıp alıp bulan, o sizin satıp alıp bulmayı. Siz bir ev gine. Şonuň üçin özüňiziň qadryňyzy bilegiz. Gelecekte bugunny şulay ýok ýeretirek gerek. Endi bu işlerden başlarga bizim respublikamızdagy hem federal programmalarda barlykka keldi. Şunday binalar barlykka kele. Öz vazifalaryny maturman ötergesin, onda hizmet etişlerge qadryn bilip işlerge ýatsyn. Şu wagtda bizim imbelek yollarda indi son maşina bilen ýürüp hadyr. Kişi barmy ya? Alar ýana barlar. Şunday özgerişler. Bütünüzge esenlik, sağlık, tozalyk, baylyk. Hayırlı gün, hürmetli Reis Nurgaliyevich, Marat Rafailevich, kelgen kumaklar, avuldaşlar. Mine bugün bizning avulda ılı tantana. Şunday matur beni felçer-akушерлык punktu açıla bugün. Şunday barlık oňaýlyklary buldurulgan. Zamança jihazlandırılgan, ýakty, жылы beni Yaňa Mişen awly halkyna kullanууга tapşyryla. Iň birinçi rahmetimni aýtyp gitesim kile. Tataristan reisi Rüstem Nurgali uluna. Haminde özübizning rayon başlygy Reis Nurgaliyevichga. Haminde bizni gün sayın bizning için jan atyp turgan, tekşirip turgan Damir Zahidovuna, özübizning awulnyky bularakda. Haminde özübizning awul soweti başlygy Ayzat Ahmetqaliyevichga Yaňa Mişen awly halky isiminden tiren rahmetimni jitkirem. 1986 ýylynyň 1 aprelinde nak bundan 37 ýyl bola indi, ay ýarymdan. Şuşa 4 awulga işke belgilengen idim. İş döwrümni brigadirler yurtundan başladım. Telefon da yok, su da yok, gaz da yok, uramlar da pişirak. Kibitlerden uzun konuşlu botu izle beri turgan idik ol vaqtlarda. Hazır indi. Turmuş jaylandı, kilendi, bar da var. İşlew şartları da ýakşyrdy, ýollarybız da aýbat, gaz da var, su da var, ileribizde de ýyly, ýakty, matur, ýaňadan ýaňa ýurtlarybız tizile. Lekin indi biz gine ılıgaýyp gittik. Şulay da indi şuşa bina uzun gymyrly bulsa idi. Munda indi awurtyp kilmesinler idi. Bary tek kiňeş sırap, profilaktik işleri kübrek alıp barıp. Jiňil şeýgine awurtyp uzgun şeýerlergine bulsa idi.
Барыгызга да бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Bizda яшәп гомер итүче Гүзәл Сахиулла кызына бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı günler içemisiz. Rayonumuz konaklары, avuldaşlar. Bugün avulumuzda zor şatlık, zor tantana. Avulda medpunkt bulunun nindi uңайлы, nindi rahat икәнен barыбызда аңлыйбыз. Нинди бәхет икәнен тоябыз. Һәм менә безнең республикабыз тарафыннан авылда яшәүчеләрнең сәламәтлеген кайгыртып, аларга ярдәм итү максатыннан бик күп эшләр эшләнелә. Шуларның берсе менә бүген безнең авылда да яңа фельдшер-акушерлык пункты ачыла. Без моңа барыбыз да сөенәбез, шатланабыз. Һәм инде шушындый матур бина бүләк иткәннәр өчен республикабыз җитәкчелегенә Рөстәм Нургали улы Миннехановка, районыбыз җитәкчесе Рәис Нургали улы Миннехановка, авылыбыз җитәкчесе Айзат Әхмәтгали улы Гәрәевка, шушы матур бинаны төзүчеләргә, төзүдә үз өлешләрен керткән барлык хезмәткәрләргә авыл халкы исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Чынлап торып та бина искиткеч зауык белән эшләнгән, заман таләпләренә туры килә торган, барлык уңайлыклары тутырылган. Һәм инде шушындый матур бинада район табибларына билгесез дәрәҗәдә эшләүче, хезмәт куючы Зәйнетдинова Гөлшәһидә Нигъмәтҗан кызы булуы безнең авылыбыз өчен зур горурлык, зур шатлык, зур бәхет. Гөлшәһидә һәр көн Кар дими, яңгыр дими, иртә дими, кич дими, олы дими, киче дими, һәр чак ярдәмгә ашыга. Бик күп еллардан бирле инде авылыбыз халкына игелекле хезмәт күрсәтә. Авылыбыз яшәсен, төзелешләр инде һаманда булып торсын, балалар туып торсын. Һәм инде шушы матур бина һәр вакыт үзенең ачык ишекләре белән безне авыл халкын бар тик профилактика чаралары үтәргә генә чакырып торса иде. Инде заманда хәзер генә алга. Ne? Ничәсенә? Ne? Население ма. Практика тырышлар күбрәгендә булай бундагы яшәүчеләр генә 260. Буда яшәүчеләр генә. Ярас быел ничә бала? Быел 2. 2 бала. Sıvanı da sizleme Yollar uzan uzan Şırlar suzan suzan Yolda şırlar Sizleme Yol uzamadı Ömür uzan Uzanı da sizleme Dağlar menen türleri düşen Yakışar şoklarım Ayılarıga alıp gittiniz Yollarım sokakları Yollar uzan uzan Jırlar suzan suzan Yolda jırlar Üzülme Yol uzamadı Ömür uzan Uzanı da size